강거리 나 본간이 좀 어떤 사부 롱어야와 케이 타모니보다 samay boni kina ko bekende rusang bulka tolo na miniti me 1:00 on Viti FM. BABU Mike Kelly na Babu the Meme. Eko tani wikimani on Vodafone. The future is exciting. Ready? Very good morning, Babu. Yan binaka Mike, yan binaka Roko. Ano binaka Mata Babu? sere da bangkori sange o china sere Mike Kelly. Sabu rongoyawa keyi tamonimbuda. Bapre bap. Sanda na tamania, tapos na kinambali-bali niya da. Sabu Babu yana waterfall. Baka ng bar Sabu. Kailan na waterfall? Sabu sombo na wai. Sabu rongoyawa keyi tamonimbuda. That's from Vanuatu. Kaya ko translate taka ba ba? Translate manda. Sabu rongoyawa keyi tamonimbuda. The waterfall we can hear very, very far from Buddha Bay. Right, what gini? Waterfall very far we can hear from Buddha Bay. Buddha Bay. Dapat naman ang serang gari. Sabu rongoyawa keyi tamonimbuda. Yeah, Buddha Bay, Buddha. Nay, that's in Maduata, Senganga area. Oh, namuna yung Buddha Bay. But anyway, waterfall very far you can hear from Buddha. Alright. Translation is Sabu ni daba. Sabu rongoyawa keyi tamonimbuda. Na yung matasere kabong gori. Yeah, new group. Nabali burto na dorbong na langahere. Nabali. Pinaka. Nabali. Already choko na ndraki tumba. Badi boleh ako may undre tutubi ba? Right ba gini? Badi already nga nanraki bang wala ka mo undre tutubi ngayon tumungkutal na taon na mo. Kila. Sandre tutubi ngor kero nangira ni Miss Babu. Me wala ka saranda ko mo mozidi. Eda bana iko kilabada bani. Iko kilabada ba? Awa manda mai. Kilabada ba? Me kero war ki ko chi golei. Iko kilabada bana suma na no mutal na talibo ni Miss Babu. Iko kilabada baleta ko italang na chikulo bani tutubi. Ako kaya diamond taga na talibon. Engaged taga na talibon. Engaged taga. Actually, Mike Kelly, yan rabi na kami ito na geng barong o chiko may kuwait. Barong o chiko kam do sa ba, pre-bap, yawa sa lang abit tipe, marong o daso do na ka. Kam do adap na Fiji Village. Sa na village ba, Viti? Fiji Village, asa free, Babu. Nakoro Viti sa free. Nakoro Viti sa free. Nakoro kede Viti sa free. Sa free. Nakoro kede Viti. Right ba gini? Fiji. Kaya ko sabi borong na Viti FM live radio. Kaya ko nalako na fijivillage.com na internet. Ba. Fiji Village. Bura kede ko koran ni rongoda. Everywhere in the world. Na scream se daba kem do takaba screaming. Screaming. Not live. Not screaming, Babu. It is called live stream. Stream baka nga na creek. Yo, live stream. Baka ngori. Kaya sa sema ke, sema via se buru. And internet term we use live stream. Yeah. Bam. Yo. Kaya ko sa barong chiko may Kuwait, kaya ko sa barong chiko Australia, New Zealand, Canada, America. Baka lalay bisa nga na time na. Kaya ko sabi barong na baka dami singa Viti FM every morning. Kaya ko login na fijivillage.com. It's free now. Baka ba may America, may England, Kede Babu, Brisbane, Melbourne, Kede na. But America, may Kelly, may California. Baya, rito sa chiko na Makawa. So they must be listening to our show yesterday, na? No. They can listen live. It is called live stream. But what time, Mageli? Time bida? Korto sabi sa nangono. Korto na time may yesterday. But they can listen to it. Koi ko redango. Korto may Kuwait ngo sa tini na kaloko ng bongi. Gorok tiko ngo. 10 o'clock in the night in Kuwait. And they're listening to the show here. Yo, tagin. Wahinay. Kimata na to chesa na si Dindas guys. Sanga. Tau kuku ni kameli. The toes of a camel. Ay. Okay, matanggalin mo ka Na tau kuku ni kameli. Laro ni Lokan na kanguri. Iyo, sa korto sa sangkawochi sa mbichu. Time do ng bilo ningo na korto chi sa mandana. Ito lako na makita kito lako kana rani kana ika, kana lemle. Kito rani kana ngunci mandrai. Kito rani kana sui. Korto lako ka kere ika. Dapat tali na kukunika kameli. Yan no suya. Right what gini. Ya nakailang kina ko sa basangari ruona bulan balate me malumu. Sangari ruona bulan malumu sangari lokan.
Sale buka ka ngo babu ko time sa sanga o. Ko sa kanya ko oji. Sa time sa kana oji don time. Iya. Nakukuku ni kami. Sini kukuku. Tau kuku. Tau kuku same. Tau kuku ni kamere. Kaya ko sa sanga you have to cook it in 2 weeks. Kuku nga kemuni kuku. Magali ko kanina jigo. Sa kana oji. Sa kana oji. Jinongo na tabay ko lauk kinairak. Nai, sasakay ka na may Iraq. Sala ko Australia ko sa Tobolegi na. Oy, nanumay ko la ko Iraq ko. Tamatan ko kinunsiya. May taninda kay kela ko kinatamatan dunro. Kako raning galo itak bakandoy taili. Korto sa bosa chiko na sa korto sa chiko Kuwait. Bosa Babu. Sono job sa chiko ngo Kuwait. Kusa be lako may me job manda ike. Me ole job ika. Me security. Nay. Koi ko malay tombolay wani ka. Tombolay wani yung bari higimay. Siya nga ko already ko chiko tutubi na kani job i Kuwait. Koi ko mo zingo bomb. Zingo bomb. Sa lebu na bomb sa flying everywhere. Korto sa zingo. Koi ko time sa lako may dar bomb. Koi ko may zingo mana. Yo tamando vingo takoyo. Mau nangon ndong gitu kena nangon rutu bicin tutu me fullback. Iya. Bangi keme may rutan for second center vingo fullback. Iya. Basta. But anyway binabali makili aro de chukunan dragi bebe visa bakalailai. Yan rabi nakan leoni banwa visa dragi bebe. Kuni ba susu takan mumbula. Kuni ba susu takan musinga. Kuni ba susu takan musap. Yo mel na tabi mengarabi me lida kata ke out menanga o yan ramatak lele o be selek bakalele in matagal ko. Sevens on chuko matagal Niko na Waimanu Sevens. Yabusa Solia Trust Waimanu Sevens sa tikabuna 10 o'clock this morning at Ratu da Kambo Pakin. Batam nandraki may Ratu da Kambo Pakin do sorry. Kuni lang kata kanandraki. Somebody under the bridge, play under the bridge. Gaingo nang kainga. Uday da kita matera. Roto me bisa me dava tosia na stadium na Ratu da Kambo Park. Me tosibi. Me rukuni wabu. Baleta na uda. Gondo na taxi driver. Kanto tal na tako chuko na taxi driver. Iya. Don taxi driver tal na tiko chuko Michael. Dem gona kani we call it dandakulavi. Na taxi driver tal na taka chiko ko. Ko chiko nge ka. Yo ko na maram ni balang santu si tequila. Remendra posto tuno ko taxi driver ko chiko nge kata kiko. Nangon ngo isalang ka sa chabal. Gona taxi driver don zo kele bango isu. Ko chiko tanga. Jengai. Taxi driver turangan ni China. Kita ikilair na taxi driver. Kita taxi driver no ritung ayun. Dol na kartu. Right. Songo bango passenger satu. Cuando ro warak ngalai be. Newtown, Mandera, kino e warak chuko na pono melokina. Na Molly Avenue. Narara Parade. Matanggalip ka banguri. Nakelo. Kundan Sing. Bulile Kalambasa. Jai Santara, man matanggal ibaran mo na. Gay kinadala mango, just go driver. Banga ba just go driver. Lewan na binaktongan domo na talaga. Ibuki bango driver. Lubo wale tun ko na lewan. Oy! She's already in the taxi but naked. Kata-kata mbekay? Kata-kata. Siyang madalaw. Aw sinchikila kila ba ni kata-kata. Siya kasarangan isul. Siya nga saranga may kilig. Gairan pala ka nangonong ko na matanggali mo to ka na Primus sa sala ko chiko. Siya kay Primus na Prius. Oh yeah, Prius. Sala ko chiko sa kila sa automatic. Ngon ba di rumbila ko na kukumiango. Gairan driver bango ikoroni kila. Ni sakakita very comfortable naman to kanguri. Kita mango driver itu ngaidu. Itu ngaimu. Remur. Mango na passenger. Excuse me, driver. Can you look in the front? Yeah, concentrate on the driving. Mango. Right to ngaimu. Yo, kau tu mango. Why are you looking at me every time? Gay kela bango, why are you looking at me? Driver all the time. All the time you've been driving, you've been looking at me. What you think of me? What you think of me? Bango saying, I shouldn't think of you of anything. I'm just thinking. Kasama tenjo ko na bonoive ko maroti ko na nalamu. I'm just thinking. I'm
I'm just thinking. I'm not worried about your body or anything. I'm just naked or what? I don't care. I'm just worried where you keeping that money. I believe